support you wherever we are able, and I call upon our CS and the governor. If you are able, kama tunaweza kupatia huyu msichana a permanent job, itakuwa vizuri sana. Ndoko Mwega asiere permanent. Ndoko Mwega asiere permanent. Kwa mzee Osiemo, umugako na arone no mugako mungaini sana. Nomo muroyo Elijah na arone so mungaini bwa alwete. Igaba antwanya maya. Muroyo Chris iche na arone re laisa ine kutogambira nyama yagaiga. Taisa ini. Aye mambo leo na iguko tebanga nto base ko field candidate. Inchomo muroyo ndoche na elango takwe ticket ya UDA esengenje niche national treasurer ya UDA. Tingo mwa mbia mono sana. So kwa hayo mengi na machache kwenye na 900 contribution ya 50,000 na endelee ronda ito comment 50,000 on top of what I gave out. Asante sana, God bless you. Nigotoko rupole ya bene lero na mariga twale tayo gokumia tigo monena arende family area akara moko genda CS family area ne bwate na cheto bagante imba bwata abana agaiga batagete ko gwa marume bachikorikwa CS korante ko bwate docket tari ondogo chigosaba twagosoraire otokorerayo neria kabere sukuru eye muna kwai kubato kwana togocha sorero ye korepi abe sukuru bwana bwe kanechinde pole sana abantu ba minto ja saba siseni engori yane ina arwe engori yane na ndere engori 20,000. Aya mheshimiwa abana batigaire gana bake mono